Kecengsi All Assam Deputy Commissioner Conference Difu Arboretum Malong ke Padupon. APHLC Song Ahin Pen Dong Mukak Ametang Asai Hemalong Perang Kiamai Kepa. Octave Singing Competition Semi-Final Angdeng Kecepate. Kardom Karbe Prime Tamalong Pen Nilarun Lekte Non Birtang Ton Pen Arjukta Difu Arboretum Malong Pai Nipayung Koira Hiniarni Pen Nipayung Koira ke Thom Arni An Nini Apartment ke Chengsi All Assam Deputy Commissioner Conference Pini Pen ke Pangcheng Ponon Birta Kadni Sosa Hemalong Birta Nangle Kecengsi All Assam Deputy Commissioner Conference Pangcheng Che Aprang Additional Director of Industries and Commerce Asai Hemalong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Arideng Pen Kangpu Ponapi Nini Apartment ke Padoponji All Assam Deputy Commissioner Amai Pangcheng Ponlo Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Pen Kachari Pona Mayalong Kadokawe District Thong Kebra ke Thoma Deputy Commissioner Atum Chitongdun Kedam Tangarni All Assam SP Atum Mai ke Padopona Pini All Assam Deputy Commissioner Atum Koson Pensi Isia District along ke claim kedam nangjima lahaya puthak se chingki than pon lapen non ason maya chiklojon truck pen ephong pado pon verji pusi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen pachini pon গঠন হোৱাৰ পিছত জিলা উপায়ুক্ত সকলৰ সৈতে প্ৰথম লানি বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে ইয়াৰ আগতে কাজিৰঙাত আমি এসপি সকলক লগ পাইছিলো ইয়াৰ পিছত আৰু এখন কনফাৰেন্স হ'ব যত এসপি আৰু ডিসি দুইটাকে আমি একেলগে লগ পাম প্ৰতি মাহত আমাৰ প্ৰতি ছমাহত আমাৰ তিনিখন এনেকুৱা মিটিং হ'ব এবাৰ এসপি কনফাৰেন্স এবাৰ ডিসি কনফাৰেন্স আৰু এবাৰ জয়েন্ট কনফাৰেন্স আৰু মিটিংবোৰ আমি গুৱাহাটীৰ বাহিৰত কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আজি কাৰ্বি আলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সৌজন্যত আজি আমি ডিফুত লগ পাইছো গোটেই অসমৰ ডিসি সকল ডিফুত আহিছে ইয়াত একেলগে আমি অহাকালি ৰাতিলৈকে কটাম অসমৰ উন্নয়নমূলক আঁচনিখিনি আলোচনা কৰিম মোৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সতীৰ্থ সকলো ইয়াত আছে আজি দিল্লীৰ পৰা জল জীৱন মিছনৰ মিছন ডাইৰেক্টৰ আহিছিল তেখেতে প্ৰেজেন্টেচন দিলে এই ফৰামখন আমি যিমান পাৰো আমি ইউটিলাইজ কৰি গৈ থাকিম West Karbi Anglong Bitung Rengthama constituency ke parlo kuthi pialong pai ni phaing kore siarni APHLC song atu mai kangni ahut kuthi piarong mekari nut banghinia atu mai ki fridunda ka puthak pini APHLC song ahin pen dong muka kalong pherangke mai ke padopona beta pherangke Rajiv Bepen pirta nang pale West Karbi Anglong Bitung Rengthama constituency ke parlo kuthi piarong along APHLC song ahin pen baithalang so APHLC songjapo Bikram Hansela pen ari sangho Atumahin pen non hedjong kep angdeng at satlang ki unari soe jang atuma phan kart chola pen chathan chimo mai ke padu ponalong kuthe piarong amekar inut bangini atum mai ki priduna puthak pini dokmuka along pherangkia mai ke padopon along APHLC Central Committee General Secretary Kursing Timung APHLC Central Committee Klembang Phuatum Sarkiri rong phar Kursing Diso Gubin rong phar lapen Kison Timung atum chetongdon Party Hills Leaders Conference asongja tumpen ini dami tum pherangkia mai phanang ko khel hailo batumi mate pai agos tariking koi raisir ni bitung Rengthama constituency arlo kuthipi podim othat langso APHLC othat langso lisi atum chepari dengten alada HSLC mate metric exam ke pass lapen high secondary exam ke pass atuma phan student dum phan bang haru isi so se student dum phan felicitation mate karcho amai pe do ponji pahut nilitum APHLC Central Committee hoy bana dunsi kuthipi bitung Rengthama constituency alu kuthipi pu arong along hada feel along silitum program ke pe doi phan student man karcho phan tum chingrum lo labang so unahut BJP along ke Klembom ajahak agunda atum bang khotro atum wangsi ladak mai drot long le lapeng ladak APHLC program nang bilong le pusi latum
Keper kehap pada kono, tapi nawi. Sana Bitung konstituensi asonson. Ake hai, CM tuliram ronghang, amena konstituensi long si pini lah kuson nage pelang lagi litum menata keterap ni bino. Labangso amai nagi pridun abatai tim setani haladak. Nake jampon alida. Nalitum Facebook lo da peglong yamen kongkat hempi mata dorsing teron busipu. Alang si kaita dak nang cadak nunda. Lapan kalili kalang lang horjun pami bansi horjun pami kangri kang bansi lada keter ke hap ke dusi lada mai tamin ang pridun. Kana si tuning rele thorlo jong si nang le haya out lang no gunda tum han jong si nang le pini alang li tum han pini aron pening sai thek thek lo te nang li tame ke chok chena si dam rom lo ke japon ke chok che usi dili nang tum hanang pu lo ke ti tum pesel sin bansi kasi kado ka e phana choro lo la sinali tum tame non ma tha hornang pu kasi kebang jiani ke karbi mate karbi bubang si tum si punangji itu mang tanam sinan ini tum ang tan ka chong radam ke ha bakil tum hanang lang le nangge BJP nangge Kongres nangge SNC nangge PSLC bubang nang pupe adak pang nang kapang thege pilo tribal pusinang pang thegi tum ha lapen itu tum sakuri johang du nangge BJP nangge Kongres hada ke tokti alolong ta aek tokti hada ke inglong la supu si tohi ta nali pini pajogi panonan ta bor ila nali ke pajogi kale si non bangge kes ki pia phana ka phere do suko to polo pote ang hoy so ni la sinali kes ki hay ma pia hay mala ralang do pini nali clear si pinoy la pen pini la sona or nang no bangge pini pen ke pa kem club nali press mit si pi hay ma hay mala si rak to nang lang kunang le pa karbiang long ara inura CM a constituency long la sona ndokok ko bangge nang le pini pen avelo ko bang karbiang long media penal jong jipi hai pulte karbiarat nang panang churo weg jila West Karbiang Long AICC lepen Congress astum chilang petpen pai ni phaying korai siar ni pherang kya mai ke padopon West Karbiang Long AICC lepen Congress atum isu lepen ideologies Karbiang Long arat kemang ason pachaton ponsi AICC lepen Congress asong atum iklaivet pensi non kebangji arni tame song pon rapet po pusi pherang kya mai long pachini pon Article 244A implementation of 6 schedule Meghalaya lapen Karbiang Long aduya hoy aputhak lapen akaprek ason antamin non pen ki klempon rapet po puta pherang kya mai long pachini pon thu pherang kya mai long AICC Central Committee a member Sarsinging Ling West Karbiang Long District Congress Committee a President Sarthikram Salpen akaprek AICC lepen Congress Central Committee a songja potum chitong dun pusi khiruni pen inut chirok tok abang pu advertise pen pachini lalo nilitum laso BJP ke chokcha an ka kham khe pan nilitum laso kaprek non Congress lapen BJP jitu SDC atum nilitum isivet pen claim pon bomlo lasila soptang nilitum anpen laso implement meti ke bang nilitum chedan pon alang tu kon ma kheya birudhi ke claim hal soptang nilitum kaiketa jongni lapen kaiketa chedan lapen kon malang itu nung Karbiang corruption akuri alang itu kaddo kabe CM EM adon ara patum kam claim la Karbiang ke kiddu ke la tu kam claim hala sopu thak na non nilitum jonglun po hala soptang nilitum isivet pen arjap pen nilitum jonglun po lapen second bang lalo nilitum kaddo kabe asong to mata non nilitum pini songi tum dolo nilitum da West Karbiang Long Congress lapen SDS tu next nilitum PSLC tum ta appeal pono la bangso isi pen kache song pono nilitum khela pen longri jitu keche raje phan la pen parta ko ilitum jitu akaprek social organization student organization women organization tumanta appeal ilitum non lason jitu Taliban ason chinglit koy laso a government non ilitum Dakar Biang Long jitu non ngacari atema lason Taliban ason alang litum ke claim jitu ilitum cultural tradition kaddo kabe ilitum aju tanga ju badan ta ke phelang ilitum siksidula jakong ilitum kerengi awar sa be pinlapini hala son ke claim government pan ilitum kache danje phang la pudamlo plota Karbiang hala dak Taliban da Afghanistan long second Taliban da jitu nang exercise number labang so BJP sarkar tu hala bang ke ilitum kai keta karjabi pan kaddo kabe asong tum dana cherabu ne pas nili tumahin pen la songi hin pen epil lalo karo disputed area busi Karbiang Long le Meghalaya pan TPG la so alam sila tumat habomba kam klembo la sila bangli tum congress la pen ESC la hinia song ta la bang so give and take policy ke ni tum chedonde
laso buthak ingtangrang rada kachi song ni tum song mia hin pen democratic arona tem pen pi kachi song me la gali tum chi song ponji Karbi Anglong le kala chi munisita pa kon long le pa jung long le la pen son phli ni tum kachi kroi pon bangala hello jel bangso BJP a party a phan ke bang jilang arni an kusitami alang tum ke claim ke dam ke chok chi det ajoy ni si la tum phan pawara long pen ta terek ji pu akachi song long ta li tum Congress la pen ASC li tum chi song ra pet la sila dak li tum akapreka party tum handa chuning ripon lo la pen ke akapreka ham hanga song lo charli song swar lo song hane tum chuning ripon lo BJP tum ke claim ke dam chok chi det lo posi BJP phan aning ke dog de pu political party la pen BJP phan aning ke dog de ham hanga song swar lo charli song do an kusitami non li tum ASC la pen ke Congress chilang rapet akache song awai kangalong wangsi angdi angdon pen ilitum longri le pen ke chirai kom ke song ban ilitum claim rapet nang ko sinitum hin pen isi chuning ri nonolom so parphan bir time mun ton ponik sinang Isan Motors authorized dealer of Royal Enfield. Want to get your Royal Enfield at home but not sure where to find a perfect dealer? Well, Isan Motors authorized dealer now at Ronkilan near Don Bosco School, Difu 782460 Assam, where you will find dealer that you can trust. Also, you can visit a branch now at Ward number 2 near CCI Limited Dimapur Road, NH39 Chandrapur Bukazan 782480 Karbi Anglong Assam. For on sale, call 7896169021. Of service, you can call 7896169017. So hurry, get your own Royal Enfield at home. It's midnight and you're struggling to find a medical store to get a medicine? Now, it's not a thing to be worried about. Alon Medical Store, the first ever medical store opened by Amanda Karbi. It's open 24/7 and you would find all kind of medicine over here. And you can also order medicine that are unavailable at the moment. So visit Alon Medical Store opposite Difu Medical College. To know more, contact 936503761 আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Dihinamo piputhot birtalong wangthulo difu Karbi people hol taralangso singmir jenga klamalong surihini reng koirai si aningkan aparman pai ni phaing koirai hiniarni octave singing competition semi final angdenga chapati pona birta kad news sa hemalong birta nangle ada perfect gracia pormalom pen semi final angdenga chapati pangcheng pon lasso kachapati along banging koira troxiari sojang tum chapati dun rinti kangkrung kangsai dun atum lake Samsung ti Daniel ti lapen Raj Lakshmi Bora atum henlo semi final angdeng kachapati along banging koira thok siang bong pen bangke batuma phan final angdeng kachapati along ingwai ponpo winner mate ki haya phan sika lak isia tangka bajir ponpo lapen akapra kapra wai seta pi ponpo si pachini pon Niltum Magic House Private Limited lapen KSA tum kacharapen Niltum octave competition singing competition national level angdeng lapen pining pen ningkan hini lo non semi final pangcheng bom lo lase non ke bangji September chiklo bangke niltum final padopon po lapen pining bangke isi bangni cherong meme lama la polo angtan ben Karbi Anglong angtan ben jokali Assam ben angtan da participant satum do asi isi bangke niltum akemang tate mane non kiturmi singer lapen niltum dak Karbi Anglong tourism promoter han niltum ke akemang long chunpon bom lo si kemathalo non semi final long niltum 27 total participants of banke niltum 186 do non semi final mo final banke bankep si ponji apen ke hai balin same 1 lakh cash ponpo alang lipan niltum
ahin pen si studio recording people lo nije pen music video si tame isi samar people BLCC chairperson Moromi Soikia pen bang pharo ke thomra bang trok ke bra bang trok sia tuma phan boreng ang hoi nang pipo pupen tangka ke ana birta non het jong rustom tok wipen birta nang pale BJP asong atumpe na khaunga na khane dunga zero tolerance corruption pukaning je bom pora hut si BJP asong japi Karbianglong district BJP mahila morcha akongchon bang pi mate harogat block BLCC chairperson Moromi Soikia rong aso atuma phan Graimo saiki aboreng ang hoi nang pipo pupen bang pharo ke thomra bang trok kepra bang trok sia tumpen inut along sika suri pho atangka ke hang pona lam ke klang Moromi Soikia ke hang ateng pen tangka ramrong pen tangka pilo seta non ke aboreng ang hoi ki biji kali si pitek thelo pu alam ke klang pen tangka ki pitang atum tangka chhang damlo seta atangka waidun de si non nang kile ji pai ni phaing koira pri ani boreng ang hoi ki pija lam chak dun thu pusi tangka ka chhang dam atum pen pachini boreng ang hoi aphan tangka ki pidun atum pen than pona tengki alang tum ta BJP songlong kemdun bomlo lapen BJP song ke ki chopanglim ave pusi chini bonta non ke BJP song jap pi pen amat sila puson polo de komara phan sining chithelang pata alang tum pen dingje নম্বর ওয়ার্ডৰ বাসিন্দা মই মইনা চৰংচাৰ গ্ৰাম্য চাকৰিৰ কাৰণে মই এপ্লাই কৰিছিলোঁ আৰু মোৰ 367 জনে এপ্লাই কৰিছিলে 67 জনৰ পৰা এপ্লাই কৰাৰ ভিতৰত মই এজনী মৰমী বাইদেউ শইকীয়াক গ্ৰাম্য চাকৰি দিব বুলি মই 5000 টকা দিছোঁ মোৰ লগতে আৰু মোৰ ঘৰৰ ওচৰত ওচৰ চুবুৰীয়া ঘৰৰ ওচৰত জুন বড়ো ইও 5000 টকা দিছে তাৰপিছত এই মাটি খোলা 151ৰ সুনমু দিছিলে গ্ৰাম্য চাকৰি এপ্লাই কৰাৰ নামত চাকৰি দিব টোটাল কিমান কৈছিলা 367 মানে 367 জনে 5000 কে টকা দিছে কাক দিছিলে মৰমী শইকীয়া বাইদেউ এটা চাকৰিটো এতিয়ালৈকে একো খবৰ নাই আৰু খা খবৰ নাই আৰু দিন পাব বুলি কয় আৰু হ'ব বুলি কৈছে বুলি আৰু তো মোবাইলত দেখাইছে আৰু কিবা এটা দিম আহিব আৰু 24 তাৰিখে বুলি কৈছে আৰু আপোনালোকে আশাবাদী নে দিবনে আমিতো আশা নকৰো এটো নহয় বুলি শুনা পাইছো আমি আৰু আমিতো আশা নকৰো আৰু পাম বুলি আপুনি কি বিচাৰে মানে কি ক'ব এতিয়া আমি এটা কি বিচাৰিম আমাৰ মানে পইচাটো ঘূৰাই দিয়ক বাইদেউ কোনে উঠাব দিছে এটো আমি ক'ব নোৱাৰো এটা মৰমী বাইদেউ গম পাব এইটো কথাটো তাক মৰমী বাইদেউ কোনে টকা উঠাবলৈ দিছে বুলি আমাক যেনকা কৈছে আৰু মৰমী বাইদেউ এনেকা আমি দিছো আৰু দিয়াৰ পিছত আৰু একো খবৰ নাই আৰু একো ইমান দিন হৈ গ'ল আৰু তেতিয়া কৈছে আৰু ইমান 27 তাৰিখ যাব কি লাষ্ট ডেট মানে অফিচত যাব লাগে বুলি কৈছিলে আৰু তেতিয়া আৰু আহি দুৰ্নীতিমুক্ত চৰকাৰ বুলি আমি বিজেপি দলকে ছাপোৰ্ট কৰি আহিছোঁ আৰু সকলো ঠাইতে দুৰ্নীতিমুক্ত নিচিনা হৈছে অকল আমাৰ হাৰাঘাটতে বেলেগ ঠাইতো গ্ৰাম্য চাকৰিৰ ৰিজাল্ট এপ্লাই কৰিছে তথাপিও বেলেগ কনষ্টিটুৱেঞ্চিত টকা লোৱা হোৱা নাই কিন্তু এই আমাৰ হাৰাঘাটতহে সেই টকাটো তোলা হৈছে কাৰণে মই বহুত সচেতন নাগৰিক বা নাৰী হিচাপে দুখীয়া ৰাইজৰ মহিলাসকলৰ পৰা টকা লোৱা শুনি তেখেতসকলে আহি মোৰ ওচৰত আহি কয়হি যে এনেকৈ টকা লৈছে এতিয়ালৈকে হেৰি হোৱা নাই আমি সুদৰ পৰাহে টকা লৈ আমি এইটো দিছোঁ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই এতিয়া শুনিব পাইছোঁ যে সেই এইটো চাকৰিটো এতিয়া নাই আমিতো কেনেকৈ টকাটো দিয়াব পাৰিম সেই বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই এই শুনাৰ কাৰণে মোৰো মানে বহুত দুখ পাইছোঁ দুখ পোৱাৰ কাৰণে মই আজি এই নিউজত মানে ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ অনিমাতি মুক্তি মই চাকৰি এপ্লাই কৰিছিলোঁ গ্ৰাম্য চাকৰি তাৰপিছত 5000 টকা দিছিলোঁ 200 ফৰ্ম দাম দিছিলোঁ তাৰপিছত টকাখিনি মৰমী শইকীয়াক তাৰ হাতত দিছিলোঁ 5200 Kari Prime Time Bangla Pansi Kang Ton Pailo Dame Thakme Kurang Tu